Now it's happening. Da sam samo ja, samo ja, samo ja. Ne, nemoj ti meni hmat tu niš. A ti. Zašto je dobro biti Nika Turković? Kad saznaš mi reci. Ozbiljno? Pjesma za Matiju i Raj. Samo čas da malu violinu. Tak den dingo. Svanko nova butra. Sebi važnija. Jako mi se sviđa. Pa što ti tu radiš? Pa dođi me spasi! Šta je bilo? Pa sve mi se pokvarilo. Stojim tu već 15 minuta i ne znam što da radim. Mogu ti pomoći malo tako da ćemo malo pjevat. Možda i nekog dozovemo. Trebali bi nekog dobiti, da, ali samo ti dođi k meni. Ajde. Pošto sam zapela u prometu, bar da sam lepa. Stara, tak den dingo. Svanko nova butra. Koga da nazovem da ti pomogne? Možeš mi nazvati moju sestru, ona vozi bolje nego ja. Kako se zove sestra? Kijara. Kjara, bok. Jel bi mogla doći po mene i svoju sestru možda ovdje u jednu jarugu na izlazu iz Zagreba? A šta radiš to važnije od toga? Aha. Možda ima život. Okej. Znači tvoja sestra ništa, moramo još nekog naći. Ništa, zove autoslužbu. Jel biste mogli možda doći po nas sa jednom, kako se to kaže, kukom, vučom? Da, sa vučnom službom. Da nas izvučete iz jaruge. Može? Za 2 sata. Ovaj auto iz kojeg dolazi super muzika, to smo mi. Ko da ne znaš kako dišem, ko da ne znaš kako voli se više, ko da ne vidiš da bolje nam sutra dolazi kad prođu sva ova jutra, ko da stojimo u vodi do vrata, ispod površine debelog stakla, gubim te kao da smo malena zrna u posudi praha, već dugo bez zraka. Nekad je bilo dovoljno da sam samo ja, samo ja, samo ja. Dobro, Nika, šta ima? Kako si? Pa dobro, rekla bi da sam fakat ok s obzirom na cijelu ovu nekakvu neobičnu godinu. Ja bih rekla da je ova godina svejedno bila jedna važna prekretnica u mom životu, što životno, što glazbeno. Osim što se bavim glazbom, ja radim jako puno stvari kako bih se mogla baviti glazbom. Ali ja imam 9 to 5 job, a uskoro više neću imati. I zato gledaj me sad, jer očima ti govorim da ne pričaš dobro. Pogledaj me sad, nije bilo dosta kad sam bila ja. I zato gledaj me sad, jer nisam više tvoja da me uzimaš dobro. Pogledaj me sad, jer nije bilo dosta kad sam bila ja. Sebi dovoljna, sebi najbolja, sebi važnija, tebi najmanja. Životno sam najviše naučila koliko je luksuz imat slobodu nad vlastitim vremenom. I to me jako promijenilo i mislim da je to nekako bila prekretnica da ipak odlučim se posvetiti kompletno glazbi i to će biti nešto što ću stvarno raditi stalno. Mislim da će više kreative izlaziti, bit će više i bolje. A šta su ti rekli na poslu? Pa rekli su we saw it coming, good luck. Pusti se, neka ti ruke sve mi daju, jer jedine to su te ruke koje me znaju. Hoćemo malo tračat Matiju? Može, ja sam uvijek za. Kakav je Matija kod cimer? Mislim da bi bio još i bolji cimer da nismo zajedno. Zašto? Kako to? Malo sam ga razmazila. Yeah. Mada, ali to sam ja kriva jer ja njega jako volim i onda kao joj, ja ću ti sve napraviti. Je li činjenica da ste oboje u glazbi ikad postala nekakvo natjecanje? Rekla bih da je jedino kad se osjetila neka vrsta zavisti s moje strane prema njemu je kad je on krenuo u to, a ja još nisam. I zapravo je zbog te zavisti i zbog te moje neke ljutnje sam ja odlučila krenuti s tim. Jer sam ja vidjela da on to radi, da on to živi i da je nepošteno da ja onda to isto ne radim, kad ja znam da ja to mogu i znam da ja to isto imam i ja bi isto.
Ne, nemoj ti meni hmat tu ništa. Mi uvijek jači od riječi, veći od djela svi. Kažu nećemo moći kad svjetla se ugase. Koja od ovih pjesama je napisana za Matiju, koja je iz stvarnog života, a koja je ono pjesničko lelujanje po vlastitim vijugama bez nekog posebnog iskustva? Pjesma za Matiju i Raj. Samo čas da malu violinu. I kad smo tu, svi nestaju, ne gubim sjaj. Jer znaš da imamo raj, gledaš me kao da nije stalo, ne vidiš kraj. I znaš da imamo raj. Možda da vidimo ili ima nekog da nam pomogne. Ne znam kako da ti bolje pomognem. Nigdje nikoga. Ono? Antonela Đinđić. Dorijan? Nela! Esuse! Čekaj, Nela. Daj, upadaj. Šta vi radite ovdje? Sad ćemo ti reći. Pa u problemu smo. Šta ste godili? Ja sam tu hodao svojim poslom i sreo Niku koja stoji u jaruzi i čeka pomoć. Jel nam ti možda možeš pomoći? Da, Antonela baš izgleda kao automehaničar. Znači, mi toliko smo neobavješteni da ne znamo ni u čemu je problem u Da. autu. Pa čekaj, jel ti piše možda tu šta se događa? Piše. Taj vješ. Good one. Aha. Kako ste se upoznale, kako ste se sprijateljile? We go way back, jel tako? Fakat. Mi smo ti skupa trenirale balet, još kad smo bile mlade djevojke. Ja uvijek kad imam nešto novo, Nela je u mojih top 5-6 ljudi koji dobiju pjesmu. Također, da. Ima jako open mind, ali je kvalitetno kritična. I Thanks. što jako To je volim sve što sam kako... htjela čuti o To je sebi. sve što sam htjela biti jednog dana. Tipa znala mi je reći kao, nadam se kao da ćeš ovdje dodati još to što si rekla, jer tu mi to tipa fali. A tako si popljuvala. Ali nije to, Good to je... one. Hej mali, kako mi nedostaješ. Hej mali, moje oči traže te. Hej mali, da li znaš da volim te? A ti, a ti, samo gledaš me. Moraš namignut na kraju. Odlično pjevate, cure. Možda neka suradnja? Čekaj malo, znači nismo spomenuli uopće pjesmu koja uskoro ide na jedan festival. Na jedan festival. Mi smo Dobro. već suradile. Ja sam napisala Neli pjesmu. Čim sam ju napisala, znala sam da nije za mene, nego za nekog puno jačeg. Znači da Nela ima pipes i da potegne Boga. Aha, ti kao nemaš pipes. Pa ne tako, to je drugčija boja Da. i baš je jaka. Dobro, znači posao i prijateljstvo. It works. Ekipica, bilo mi je jako drago vas malo vidjeti, malo Ideš. porazgovarati s vama, da moram. Nela, vidimo Bog se, Nela, pa čao, bok. čao. Razdvoji sve na dijelove i nosi ono što preostaje, sve ono što je vrijedilo. A uzalud još dišemo kad znam. Kad si učila o muzici u Londonu i u svom životu, koliko te taj neki teoretski dio pripremio ili ne za ovaj ljudski dio? Upravo to što sam bila vani, što sam morala sama sve, poreze, račune, doslovce sve što je došlo nekom djetetu od 18 godina, dobro mu je došlo. Tako da mislim da me taj dio najviše, ajmo reći, ljudski oblikovao. Da smo drugačije boje, da smo drugačije boje, da smo drugačije boje, kad smo drugačije boje. Iskoristit ću malo informaciju da si se glazbeno školovala i to u bijelom svijetu. Tako je. I molite jedan savjet. Ok.
Bubble Tea Sensation je novo piće i ja sam dobio priliku da osmislim jingle za njih. okej. Zanima me tvoje iskreno mišljenje. Ok, ajde, rokaj. Ljudi, ovo nije provokacija, neka sada pjeva cijela nacija. Novi okus, šarena kreacija, to je nova bubble tea senzacija. Wow. A? This is so much more than a jingle. Really? Jako mi se sviđa. Zajebeš me. Ne, pa je super. A? Sviđa mi se ova nacija i senzacija. Odličan rimovat? rhyming scheme. Misliš da ovo mogu poslat? Da. Ja ću ti pjevat back ovako. Hoćeš stvarno? Složit ćemo. Žedna sam od ovog pjevanja tu s tobom. Ja želim ovu marakuju. Zašto? Ja volim te tropske. Cheers. Svaki dan nešto novo naučimo, živjela. Zašto je dobro biti Nika Turković? Kad saznaš mi reci. Ozbiljno. Super biti Nika Turković, zato što ona je jako organizirana i she takes shit from no one. Now it's happening.